Hello mga kadi, welcome back sa Dins Kitchen Diaries. Karon maghimo na sad ta og maha blanca. Mao ni atong mga ingredients: 1/2 kilo nga cornstarch, cream style corn, 1/2 sugar, 1 can evap, 1 can condensed cheese, butter og 2 ka lubi. Nya ato anang tunuon ang atong lubi. Sinukod na ko ni siya kay kabaw mo kung dili masakto ang ato ang itubig ani mahimong lugaw ang ato ang maha nya kung uga sa dili sad sakto gyud ang kuan uga na ang imong maha o nya hilaw pa. So kinahanglan kabaw jud kag pila ka cups ang imong ituno sa imong lubi. Nya ato nang i-dissolve ang ato ang cornstarch, butangan nato i-evap nya kay kuwang man gidungagan nako og tuno. O kayon. Grisa na tato daan atong 3 nga balhinan niya sa atong luto. Grisa na to og butter. Yan, mao na ni bukal na, ibutang na nato tanan natong mga ingredients, sugar, condensed, anya cream style corn, ang cheese, butang na nato daan. Nya pabukalon. Mao na ni siya pagkabukal inigdayon nimong lunod atong cornstarch nga gidissolve kinahanglan ang imong kayo hinay sad para tarong ang pagkaluto. Maukay og tarong dili dayon maughan ba. Kaya kung kusog amo bantok ng uban di kayo matarong og ukay. Nyaman na ni butangan nato og butter pagkaluto butang og butter. Then tungaon na to ni siya kang katungaan ni butangan na to og beef flavor ani o kayon tarong para mabalance or matarong jud ang color og ka-distribute. Then ibubo na nato sa tray nga atong inandam nya scripon para mo pantay. Anya tapingan na nato ni og cheese mao may atong madali. Nay sa dunta ni sa kuan tapingan og lunok sa Tagalog palatik pero kay mahal kayong lubi nya hago pa kay kagod aw diri na lang sa tas cheese kay dali ra godgaran ra nato di ba. Nya mo na ni ready na ni siya pagpabugnaw butang sa ref kay nice man ni siya kaunog bugnaw nya diri lang tataman hangtod sa sunod higayon diri lang gihapon sa Dins Kitchen Diaries. Dagang salamat.